Njengoba umkhandlu waseGauteng lobukene nekulwisana nekubhebhetseka kwe-COVID-19 uhlangana lomuhla kuthatha isinqumo sekuthi ingabe kufanele kucinisiswe imitsetfo yekuvimbela lomkhuhlane nobe cha ngenxa yekwenyuka kwetigameko kulesifundza. Emalunga ebuholi balesifundza asabalele etindzaweni letehlukene kubuka kulandzelwa kwemitsetfo njengoba tenyuka tigameko nekwemukelwa kwebantfu etibhedlela ngenxa yalomkhuhlane. I am deeply worried. We are seeing infection rates that seem to be much higher than what we have seen before. And Premier Makura is dealing with this challenge as best as he can. Umphathiso wetemphilo eGauteng bekaseCarltonville lomuhla ekseni. Kungafakwa kwetifonyo kungachelelani nemivuthano ngiletinye tetetindvo lekukhalwa ngato ekwenyukeni kwetigameko talomkhuhlane. We were supposed to have somebody standing there. Yes, the ladies on lunchtime writing now. people's But names. I am here. But where do you write the people who are coming into the shop? So there are no customers. But even if you don't have a customer, you need to show us that you Okay, comply. I will put it here. And I will do it. we are not even sure if that is a sanitizer. Itolo lomphathiswa utshele betindzaba te-SABC ukuthi bangu 1,470 bantfu labamukelwe etibhedlela temphakatsi kanti bangu 3,400 labamukelwe etibhedlela letitimele. Nakubukwa netigameko te-COVID-19 lekusasetshentwa ngato kugcwala kwetibhedlela kume ku-72%. iGauteng ithi angeke ingatsite kucela uhulumende wavelonkhe ukuthi acinise imitsetfo kwendlula ku-level 3 ngenxa yekwenyuka kwetigameko. Kuthunyelwe luphiko lwemasosha lwetemphilo etibhedlela letimbalo eGauteng njengoba sibukene nenkinga lesifundza. Tati tithi kwenyuka kwetigameko letinsha ngiliviki eGauteng kume ngetulu kwa 57%.